vanoi gam tina ku ki chate ho zo se na bon chawin jingka pha thado zuni sim ko monday ni khun jong jingka thuso ngai ki hite thuso ngai taw hite National Investigation Agency NIA hon jani zuni sim gate Sunday ni khuchun press release khat in so do win ningkuma more khopi sunga security force so attack na bola security force so minin thina tu wachule mitam ta ki to khanaw ke so a panghidinga gin mo a chingnoi mi kho mi thum kamanda ovetin National Investigation Agency NIA hon phongdo tawvi chuchi mi thum hole midang hon achi sa January ni sim somne sagi sangni le somni le li ni khuchun more khopi sunga Indian Reserve Battalion IRB post anabulu hidanin NIA hon phongdo vi NIA hon amat hola pu thang milin mate cho tingno pala ko na hin sule kukin pi tingno pal kiti tingnoi mi kiloi khom na member khat hitin NIA hon phongdo vi Unlawful Activities Prevention Act UAP Act noya kukin pi tingno pal hi insurgent group ti a ki koina jong ompon ahila National Investigation Agency NIA ho press release achon kukin pi tingno pal cho insurgent group danin in sodo vin hichi kukin pi tingno palin ado dala National Investigation Agency NIA ho asudi sa diu hi ngai the jing in omdo tai aji chu hichi thu cheng hin thiltam ta hin su set beding in awmi puthang million mate chun security force so bulu na ding chun panmun lin ta na lai tin NIA hon phongdo win chule ama pa chu achi sa meni chim som le kuni khu chun silchar asama kun kanaman do win NIA special court goti muna kana din sa win meni chim som ni lege chana dingin NIA special court in NIA custody dingin phalna na pin tule tu hin ama pa hi judicial custody ti chu sungkura jing lai ta hin goti central jail in ometin NIA hon hin phongdo vi sule gin muaw madang khat kamgin thangbuite ama hi kukin national army kene member hin sule dang khat chu hentin thang kip gen allies thang new kip gen hin ama pa hi village volunteer group a na pang hin ama ni hi imphal muna achi sa zoni sim group ni khwa ki mana hitin NIA ho press release chon hin so do vi pu kamgin thang gang te hi moria achena in muna kona NIA hon an mado hin sule pu hentin thang kip gen hi songpi gam kai mulom phai khusunga kona ki mana hin akimat di khozong achum chi hi wangchon NIA hon amani chu ni khathua imphal mona ki mandanin press release in sodo vien imphal ko pisunga ku ki chapa mini amat danova NIA hon in sodo cho kora case phata ong chi tha ting le ku ki ten pan satna neiding khumbul phata khat sodo ding hi ji chun akimat na thu press release ki sodo ho cho phata koi tup ding in phanti sule pu thang million mate jong Mizoram gamsung ngopa khusunga kona anamat do hi wangchon silchara ki mandanin NIA hon press release in sodo vi pu kamgin thang gang te to pu hentin thang kip gen cho duty magistrate hinga an din sa uvin zuni sim ko chana dingin duty magistrate in transit remand an pitaw vin NIA special court goti muna NIA hon din sa an ding chan geya NIA in amani cho ama ho custody a akoi theina ding vin duty magistrate in phalna an pitaw vi NIA hon chunga ki se ku ki chapa mi thum ho cho NIA regular case RC05/2024/NIA/IMP chuchi case a madu hi alangkhara meitei terrorist arambai tingol keder asem kanan sing kitipa arambai tingol army chief pa ki matna chungchang thu cho Central Bureau of Investigation CBI hon zanhima ma chon press release khat hin so dawin chuchi meitei terrorist asem sing kiti arambai tingol meitei terrorist group ma army chief mo puna popa cho meitei terrorist arambai tingola apan masangchon Manipur police a head constable an hin galman cha pole apanga galman cha zu le apang hi to thonchon Manipur police son achi sa mars ni sim thum sang ni le som ni ngani khochon Manipur police apan muna kunin an haisa tawitin Manipur police report chon in so da uv Manipur police department noya head constable khaden meitei terrorist arambai tingola army chief akapu jongchun izakai kichi sel hidan head do jing the hitai Manipur police department noya Porompat police station in hichi arambai tingol army chief asem kanan sing to korongan ba khuman chule robin mangang sunga first information report FIR asulu cho achi sa February ni sim somni le sagi sangni le somni le li nilhalam ni dan sagi le minit nga chu an hitan government dodal na chonova Manipur police department noya additional SP Amit Singh chen in agabulu va Amit Singh gad hon achoyo agalman cha ho service weapon ho chan geya agala pi wang chun
สุจีพัลไลตามันพูด government ไว้ปนฮี chief minister อันฮีจุเล home minister ปันมุนอันโล and Biren Singhin อามาปัจจุอปันมุนาคุนินให้สาดิ้งซองนักปุ่นจุเลมัดดิ้งซองนักปูวีManipur Police Department หน่วย Head Constable อหินต่อไม่ได้ terrorist รำไปทิงโกลา Army Chief ปันมุนอัตโอคมจิงนบานินรำไปทิงโกลปันพูมาชาโล salary อหินกิลาตุปีอหินManipur State สุงา President's role อมนงอจิสา Mars นิสิมทุมนิควาManipur Police Department เนอามาปัจจุ terminate อันบอลเบบอหิดันชัวManipur Police on social media ฮิลเซตนาอันเป็นนาวากุนจุน head โดเทฮีManipur Police on มีพี่หัวหิงางเงอันบอลเวียนมีพี่ฮอลอาจำในละมุนนะดิ่งเดย์มีพี่ฮอนทิ้งหน่วยมีฮอกิมัดนสิอากิพินนะบอลดิ่งอากูนักบอลฮอคอยมันนะทศลงในดิ่งวินมณิปุร police อนมีพี่ฮอหิงางเงนะบอลวีมณิปุร police in state สงอาจำในละมุนนะในดิ่งินปนักกิลจิงเอตินจงมณิปุร police report จนอินโซดาอุวีนาการเล่นกำสุงอาคุกิเตเจนามุนเทเรนดิสทริกปุ่มปิจัวอิเซนคอมพิวส์เลงฮอนอาพัดเตปุมโลวินบันอพงโดตาววีจุดจีนดิฟินิตบันจัวเจเลงรองสตูเดนต์ยูเนียนนาการเล่นฮอนอันจีลาปีดิโอหินจีนโคจูนิซิมซอมทิวสเดนิโคเลบันกิปันดิงฮีอาจีสาเอพริลนิซิมสกีนิโคอาตูลทานักเคสขัดgovernment in มิทัดหออมัดโดโจโลนาวสุงาเจเลงรองฮอนอินดิฟินิตบันบอลดิงอากูดูฮีZunisim gate zani Sunday ni thalam ni dan sagile minute som lilenga velchon Mehle Hon Imphal East District Andro Assembly Constituency Hupsunga Yaripok Tulihal Munaum Sub Divisional Collector SDC Office chu an hal thataw v SDC Office ki hal thana chon record tam ta nakat hamanin chuchi office hal ho maddo hiniding chon Manipur Police on panala jingovin office nom vela ho chon security khauta na koi taw v Governor in Arambay Tingol Hoto Kinuptun Asimo Agreement and Semucho Asuke Uvetin Mehinupi Ho Mirapai Bihon Governor Timo Chanovin Sule Arambay Tingol Keder Akiman Pacho Condition Bay Hilin Government in Hado Uvintin Mirapai Bihon Ano V Mayday Terrorist Arambay Tingol Hon Galmancha Surrenderable Masanguchan Manipur Governor to Kinuptuna Agreement Khatanani Ohin Arambay Tingol Hon Galmancha Surrenderable Dio Security Force on Arambay Tingol Ho amat law na diwa kinuptuna agreement khat an nayo ahi ahila Central Bureau of Investigation CBI Hon Arambay Tingola Army Chief Asem Kanan Singh amat utcho chuchi agreement to kikala hitin Merapai bi Hon phungdo v Union Home Minister Amit Sain Manipur Phaicham Sunga boina ho thu to kisai chon meilete dinga panlajing and Biren Singh kitipato MP Leisimba Sanajaoba Kitipacho Delhi Khopia Kihoupi in Enko Tlon Tuso Kimuchun Pongdo A Mayday terrorist Arambay Tingol Army Chief Asem Kanan Singh Kimat Nachunga Imphal Kupi Sunga Boina Linta Anatunga Hitan Chuchi Boina Thuho Say Khompi Dinga Amit Sain and Biren Singh Le Sanajaoba Choko Hidan in Kisayin Sulet Samna Mona Sim Do Neding Le Mipi Hon Ha Sat Gente Atu Na Ho Ngai Thapi Ding Le Manipur State Sunga Government hatta khatun do hinading thu ho sei khom ding aguru hidanin Mayday media khatchon in so do taw v Manipur State pumpi a mehlei nupi ho Merapai bi ho akithu ho movin aunglung ding zunisim som chana Manipur State Sunga Government tha tun do ahiloi na ding in demand an bol taw v Manipur State Sunga President's rule sunga hin mehlei ho achal lo thebe se tapovin suti hizi chun mehlei CSO ho dia Merapai bi ho hin Manipur State Sunga Government tha tun do te ding aguro hitai Manipur MLA ho bon chawa pan khom su hilova aunglung ding zunisim som thaini ko chana Government tha asim do te na ding win Merapai bi hon gina bolvin izemtia zunisim som chana MLA hon Government tha asim do lova hile MLA ho chen in ho mipi hon ki hal thading hitin Merapai bi hon gina hin bol taw vi Imphal Kupi Sunga boina so sang the jingtan Khopia Sunga mipi ki pin ho mi sombal ki tongkha hitaw vi Sisipur Police Station Hupsung dampi mulsung vela ho kunin security force on sim to countrymen single barrel ni radio set khat to set battery khat BP jacket cover khat le helmet khat jong na man do vi thuso ichanin ki chai tai thuso ngai ho zo sin bon chawini khopha